ntina ema no mobete ne nka na ene agya bedu ye bekọ ne ho enna kwobobọ nkomo o se dia afa na ni so no ya asemo na ene ye betu ne akonkranza NKZ abawasara ne papa toast mo na na je ni MgsmåBORṟ mechia mu nyina radio pastor so ewo ho ma menchia mu nyina ne adwoa mo na ansa na no opesa woni ye kasa na woni ye che wasem se be ya foforo nso benya bidi atretre wa brabo MgsmåBORṟ ASEM production line no 0509 438 463 0509 438 463 ena ye di djuma wa ha se no mu a wo frɛ na ye behwe na yetimi ne wo abɔ nkomo na ye se ansa na abo atati abetwa so na pam ne namba ba so ewi ase de so na beti hu badwam no ana no ho ena o boafo ena nokre nya obia nipa bia na ho ne ma nso akwankro enti a wose wo hia boafo obetimi aye se wo obi bia nso ni beba ho so na wo kosere pane de ase wo botwem ba ko fo wele dra egu onso bonso ni nipa kusi bodom osa na msomesa enyo ba akofo na ne abrewa o ba akofo nso nkyire damfo ba akofo nsa enso yankopon ni kata enu ntie wie ye fast da rampimo siedu secure sanitary pad secure sanitary pad quality per cotton papa bi yey eye se do fo enu ntiniama ne so ne guma echechene te se nkun no aha na nse che no sa wonim ayi ye friend say aloe vera aloe vera sa wo twem a wo pa mu a enfifi se de ya na si ye ma cheche no sa na ya na we se na cheche enso ne ye no wo hu moja cheche fine enti no wonna mu a enso mu kura po apetampi nso to wo ha se num we say da mu yi bi a mu yi ato atwene mpo a ne ye nyamfa nkoto ntwene ye na menim se henkina mfa hye mbotom apam huansa apam enso sanka ye ba kono bia anka me de mensa so mkura me ka be hu ba ye wonsa ho enso se na ya de ne asafo de wia no asafo de ne kama no atale ne kama na asa de ahye ne park na your friends say park na usa akwakoto atwen baby kama next time ya mo mfanto ye ya me fa enso nye de nkraman fa ohu atantan ne bia debi eno ti kopebi na etimi mu a na taba na wo wa ye wo extra one no e wo ho minti no e na long one no so e wo na ubenya ni nyina bi ehye mudumienu e na panty lanes so ka ho ba bia ye ton ene ma bia shop bia mo mosa hodo ni nyina da authentic shop bia ye ton bi wo ho social media handles no so no won sabeka bi ato na woni do so po mo na busia se wo wa asante mantem na se wutie wo hwe ne a fo ni kire mu ewo edum PZ ana se kwada so estate taxi rank wo mama excellent cosmetics wajini do so po na gonti ko nene no nkoti dwa na bibia enkoye fama 0243 862158 0243 86 2158 a secure sanitary pad and what the ro and ye body a channel copebi a sunset SOMPA de and niama ye papa and na ya ye bo the ro na what the na kwa ya dear bia o portrait no wa how bia bemu dunso twa no dunso twa na se na sa portrait ni da dunso twa na ye bladder no okay urinary bladder no etia no na se na ya na portrait no etia eda ho enti se wa hwe no na ya na droben na bladder no your friend say urinary bladder no ya na ne droben na efemu abefa mu dua ni mo no ya na eda sa portrait ni ntem ene ntini kese bi edase no okay eti edamu sai pam mi na da prostrate ni finfin eti o prostrate ni yakase aba se kemia droben na wo jonso fam ba no nte ba sa untimi nyonso ebi wonso a wo jonso a eba tot esresi kakra bi na jonso de wo ena bi wonso kura timi yakase pa etimi si Johnson ne kwan makola ti wan hwe ya ba won se wa yase ahu no be ma wote wo se ma yase ya me ye no so kran ne sen
me so for ni kire mu e wo End Point Homeopathy Clinic na no so no eboa e ma wa wo ho nsem no production reproduction no ekoye oh okay it is a be ma wo beba ye ama wo kwamwa no bibia giregira so ye wututu a watimi akumaboa ni nyina no prostrate ni ka ho bi eti yo ho aduro be ma e wo End Point Homeopathy Clinic na wase yen kan che osa wo ho nsem wo so ano e wo ho nyinse ne ma ema ne mema ne nyina da me so be ma for when nichira one fa wo yire anasa wakanchema ne kɔ ho na bibia so enkoye emfa ema bomodin a na bibia enkoye wa bra wo de wani echire mu ewo eye End Point Homeopathy Clinic na bibia so enhyeda ensisi na akwa so emfa ema ewusia enya no nko ba ma piopo yesi wosia na wasi gina papa ensi nkontono si nkontono nya akotokolo ana wonye 7 pacha wonye 6 aye twa na wonye L wosia si gina ye papa when we say you wona wo kono wo ko gina meme nyina na mu enko bolas last bia usi de brim usi brim aha usi memem nya mema ne wa battery enya chop money ye pocket money ye ne bema bema eyo mema yo o mema yo ne nkoya o mema yo ne nyina atofom ukogina mu wu gina mu mema enu nti wusi asina ye bitimi si abrosan mu obi na ebewie ne wagya ho akoda mpepa dem no mi wo bi sa oba kama pass e no afa bema na enimu abu asise unim dia ni gina yesie ne sitie wosi pisita eti bomodi ya ne kwayo ho aduro bema wo yale yempe yale fo bia da wo yempa so ene ye demo pacho e bia be kasa wo nya wo yale ko End Point Homeopathy Clinic e na wo ye na ntirimu yale sa ahodo wo sa ho wakoma ho nyalewa anasa wo brebo ho wo behwe na watoato anema e de amaw na physio ni so ye bi wo apomutinetine won kasemu e na ebubuo de apase sisi so atoato ano ne nyina wo ye basagen so ye bi e wo ho e ye 0244 86 7068 0244 86 7068 and 0274 23 43 21 0274 23 43 21 Accra se obehu no wahin Shell signboard no ye bro no Spinters kwan so sure and Kumase kronom abohia no wakwakoje ayaresa na mesro okwa ya sabia ye beka achira wo se eye didi who didi nso adi aduane pa enye spicy foods bia na ukodi wasa akotwe yade ama ho obia no wasa akoboka e wa ya sabia wa hwekura no wasa etina na no monse edo mesra okọ Ajia Special Local Foods Hajia Special Local Foods wase yan kan cho se hacho atomic kwan no so eno no so ebuto be transition no sure ko se wo pe fufuo ene nkwan ahodo no nyina bi rerem kwan rere se nyambo Sunday se memebo rerem kwan wo pe nkate kwan anasa wo pe light soup wo pe bia your friends se bunabunu ye de kwoto enwa kakra ya de your friend is saying amane na adwene MtämBORÐA kakra ebia ya de kakra na aye aprapransa abetie enkunuma enkwan ne banku na wo pa na so de no pe with tilapia ana so de no wo pe toza fi wache papa bia ne se wache na nkofo de atwom anam adekre wa wo fidue mu ase jollof papa bi e de fried rice no ni nyina bi ewo hajia ho hajia ho anopa enkan do krono ne sheto papa bi de sheto ne de A1 no correct grade 1 me pa chokwo na kwaji bi na asemo ye yie wo to nsa freedom wo to nsa frebusuafo adehie na mfofo e wo wo nso udwabodwumedie bi ase a eye wani mumra nyam na nsipinsi tan monya bi wo ho a eya na nsipio ayese kotere janan wo be wuse na odi bibia tatwe base nkoye wo be kwa na jollof bi o jollof abo na wo ken jollof enye de ayi obo mo bo anyum no anyum krofo no maami odemo de beto anyum Onyum sesi bia bi meye eno so any live be ko Hajia Special Local Foods na kwaji aduane pa na wo friend 0246 359921 0246 359921 and 0535 484392 0535 48
4392 Hajia Special Local Foods was say aduane pefie wo didi wi atwetwe say na ya na wo se ho nsem ne nkoye no kre ai ebeba ho ebi wo ne se ho nsem ne nkoye ne se ne monyam no so nye enhyem kunan kisi kura wo kekisi anacha sa ya asem bi wo so ba ko no nsane ade obedi bi awie pacho wo hia Yas toothpaste any Yas toothbrush na bibia koye di amount for 0501 619-588 na wanje wo suma bibia koye nwumakuo wasi ada Roma and M궈BORÇA ASEM dwumedie no wo bo ye chi dom ama yetimedi ABREWATIA pam amen ena ye de kakra emma ya hwefo ne yetiefo na wonkan ho a Facebook no SOMPA 106.5 FM akra obeti yenka apam nothing lasts forever bibia ne ho a ete ho afebo neither the good times emfa ho ne papa no nor the bad ana bone no. So when you are at your highest enti bra ugina so pa no stay humble bra ho ase and when you are at your lowest na bra niema woda form no keep faith nyagidie this too shall pass ni nyina betwam apam eto da bia wa abrabom no enipa bitimi kodru empempensuo bi na ofri se no ano no yeah enti wo mu nipa bia biem no kre dwe ahantan eni enso ade eni etranton kasafi kasa etimiti obi akoma ma ede yaw kasa ntwie ebe hye na koma mu ma eda ne kotwa eda ne ho afebo no no aka a kire no nothing is permanent on this earth it is just temporary that's a boy betwam wa abrabom na pameto da bia na baby a wakodru no hu se enye se ya na beye ebredi adane ebre ye ni nkaso senka na minim se sei ene beba ba wie mi a enka me ye nipa ye pa cho mi hu yanka na ka chi yesese bi eno so enyansa fonta anka na ya netaka Brunei say is the philosophy of the fool is the philosophy of the fool apamonti ya ka cho bia sese nyame ede wadrum pempenso bia eya na wo de ahobrase aka ho neno ene bema o from ye ne pempenso a wakodu no obetimi atena ho ache no watimi asa akosoro mpo aka ho na owre fi wo ho na sa wo sa de koye enema bi ensa ebetimi afiri wonsa within a short time abra no wani nna enti ya ma owre mfi ho se nyankopon ye wadom na wonsa ka bia ma owre mfi nyankopon nyame amani pa bi so ene wode akwa wie wo Freemason ene wode aseda na ema nsu abosom ne akonfo yesi ama wo owre mfi nyankopon ma wo wile free o nyame ayi wo firiwa wo cheimo ma wo free o nyame ayi wo firiwa maniimo apam se to da bi na brabo mu yedin yeri to mami se wa brabo mu nsem koye ma wa sheye na wa o efrise o nyame na do mara kwa na wuti senya wuti nyankopon ene de wa ba bedru ho enti yesus ho ahoa wo ho na wanhwe ya wo ahoa no wo ma wo ho so a ewrado bebrewase sikani no wase me credit na main asema nyame kan ne se okwase ne obeje wo kra firi wo se ade achi ya no ayede oh no ma je firi ne nsem no je firi ne nsem no so kra ne da achi nso na watemu onu no ekowie se enti uti ho abra ho ase ba sa won so no wo de ne se de mi se kan ye no e bi nso you are at your lowest you have to keep faith wo da form kra wujidie mu eni man kachi o se mfia pem ya mi ma wrade mani so dako na dakro nso eye mi menim enfia pem
enke ma ebeye yie and then our last year once the 50 pesos into him say where we are asase so brand no de ye na ade okay apam say success has no deadline. Only death brings it to an end. As long as you are alive, never give up. Tomorrow could be the day you've been waiting for. Keep going. Keep pushing. It is well. Emma wa bemo mu. Abrabol baby e de wadru bia no. Se na wo soro kra no wate ato a. Enye wie ya no no. Be ma be hwe asem prenson so no. Say ye power pampa mu so a. Yes, oni ama hwe gu a. Na hunu ne sese. Eti ye ka twa wo se baby abrabol na wo soro ne ne ahia wo ye fa wo nya hwe wa abrabom. Na ka wo bi utene wo nsama no so afoforo so. Enne wo ho kire wo bi afa wo nya hwe. It is not the end of your time. Good times are ahead of you. And the power this is just a temporary situation where we wow. It will be free, more free. Don't buy penny say what ya for one obenyankwa. Be free, more free. Oh, kuna shebe manenyankwa. Be free, more free. Amen. Baby, I was say wunya adwuma nya we school so many years. Wunya adwuma nya. And rather prepare something good, something glory. I'm what they are kwakosha wonsa. Sometimes you know what do kosie. Eti baby a wo bia situation bia da find yourself in right now baby a would say bia no. Anyway we ye no. Amen. Aya temporary. Yeah. Ebe twem mretia wa bi. Nti me nyama we ye ni. Dabi. Apa do we ni kula ya. Sompa. Na so anyi we ye ni. Dabi. Baby a wo bia na brabo ye bokọ yanim. Obekọ wanim. Ebe kakra sompa be wura West Africa as me wura Asia. Anya wo wasa na what say sompa BBC no kre. Enti nyi wa wie ye nie wa hyase nie obrempo hyase bia ne ya nesua ai wo se wo pesa wo ye kese no nya te se kuma bra wo ase na keep you faith everybody do be kwa ni mu chen ensure wa fe for don't compare yourself to others en kasa me ni we mu na hyase en wo makwa jamen so blood what oh mo twemu ani too soon wo so wo bi wo ani mu chance ebi no wouldn't be the real school what them true obi ewu SHS fine no me am no me classmate for and answer me classmate ebi ewu me ni baby e bi ne nam adam me tie so obi krampon so da ne yira boni dua masa won nam ball aso ne ade na busuafo nso mfi no eya ara wo sem baby anyankopon de wabedru bia no eya no wada nase amen ready that's nipa ye kasa dodo ye pe bibie firi nyame o me bon pa na nsa nka na chese nyame aye nyame trimu ade ni trimu ade ye pe kasa do but enti asense o ha ni amane e kambrabo oh now so ti I say there is never a victory without a battle sure but Christ in you is the hope of glory okay but I say there ye nyina so na say ye wi na say na chese ba bia na asore wo bia battle wo ho but a victory charismatic sure Reverend Frank was saying baby uba ko do bia no so say there is no victory without a battle there's no victory without a battle sure no medi nkunim tawa nko a say BC for ma hyen so retry so ma ntren so obe den wa ko senior high school ntimi ana obe kwa ko so ye obe den yeah one win grade so Christ in you is the hope of glory the who say Christo ebe we japade na de hu be ma Christo that is the baseline so Christo the o come bia ye den a ubedi nkunim wa sha se ne so so we ekokro o yesu a o ade nyina enti me catch all says I will share Luke 134 no was set forward God nothing shall be impossible sure word Isaiah 41:10 was it so do not fear for I am with you do not be dismayed for I am your God I will strengthen you and help you I will uphold you with my righteous hand Upon Matthew 1 so can some crona be was said with God all things are possible. It's a catcher was said every year no maintain your efforts and stay committed with your goals. Emma when ni baby when ni share no Emma bibia empa when ni feel ho be focused no matter the challenges we face here ne ochina
wan kasa obekasa mpa se na Awurade wo siesie me e de makọ baabi a ekono ma ye fancy ase no na afa yenko ye papa no eso na ye ne no enkotwetwe enkomo emfa na brabo mu senia wono so wo si so na ne me koye ma no obi hu de bete bayira ho memu ye papa ma hai hello ma me da fo na pom ti say na me na dumu na ma ajo so ho ye de aja ya ho ye pa aja bedu wono ma me ka kira na e ba cho de bi na me to me ma me ma so 10 o ma me wo say ba cho 12 na emi 9 etiase wow aja bedu bredi number 1 ene no wo kasa efre ewo enkranzam potem ho o ma me wo hefa ena wunua no mu du ba ko no nso so no mo ahyase na setena mu ne mu sen ena na esitie wadaroma wacho me ma me wo aguna ya mo ase asante mantemu mbacha ai okay na nwa me na bakan nyensa efiri mu ti ebeka ye nipa 9 ya me ma me na nipa bi a kwaduma no mo ye nti na abrabo ni nko ye nti ti yan ko school am ye adwuma bi anti ti tobi die na ja e ko so wiem kakra na amwo ye ne ko so wiem kakra ti enyo afo no bi a hende ni se bi a me je ma ko school nti me nya adwuma potin aye david eno man ku isa ammo o ma me da so ti ase ba cha ma me do ti ase me fa ga na ewu be ko afi wan kasa wo si so no se wo yi wo ho afri wo nua ni mu a wo de no net sen abrabo ni mu no Mrs. Abrabo na ya ise mi ni bi a na kwadwuma na me yakra de so na kwadwuma potin na me ye okay ya wono na banche ne emo ni ntosi adwuma ana na me ye ti abrabo ni mu ni bi a na me ma no mu nyina tu jame asante ya mo ase ebi babredi ha ibi su kumase ana jamu no mudi ti me na sa adwuma na me ye ne pa ewo ti 2017 ana me ye adwuma na jo na me nantia ibi shia sa me kwanhia wi ansa na ebe ban kwanhia no so no wadi mfie be se me dofo e ba chonzi ade me ko 30 years o wo yire anasa wo ba ma chomi ni yere me ni ba adentia so eno to me ma me eto me 2017 na mo 21 years so eno to me ko 9 years ma yentie won sohwe no eye de en sohwe pote na to wo wa chonzi ame no kasa je me ni pa bi me nya ifra me hunu hwe but before time ya okay there 2017 mo there na wani 21 years ni mu nyina no na wo ye obi a wani da ho kan bibia anya wo mba cho da bi na mitime ko eba ye djuma idemi ankasa me pa hwe me sabra na wo ye adwuma ben ekua adwuma no a mba cho an ki adwuma na ya na wo bredi anasa na wo wiamo ase ho ba cho na mo ya mo ase ho esi se mayentie o anti 2017 na me ki adwuma na me 2017 na anajo be around be 11:35 p.m. ana hono be dia tunu so we koku mu pa nti ekura na bi bo ha na bi bo anti ko mpapa fuma ba ko ti me ba beda no na me so bi tu ade bi ni bomb ni madam ti ade ni bomb ni na ade ni white light no na me ko touch ti me show ya am de ma hu obi ana me ko dai ti ade no be ye kese ko dai na ade na be fam ni so ade ni be ye kese na me ba bredi am so papa me maame papa ni fi kru mo nti me maame to betena a check akra ena me fe no se me mra me ba e no mo che ba ha no nya things ka sem di sem sa ko ma chi back bi ti me call ye no me ba no and then maame do do asante mampon ade ni be ye kese pa maame mani ni je ni dum condemn me ko na me nam mani ni hu ade bi
na inhyɛnka awurade din sɛ adrɔbafo bi na boa me drɔbani no sɛ wɔyɛ nipa sɛ ɔyɛ bɔfoɔ sɛ ɔyɛ hwan ti drɔbani no ne si wɔ no afei dɛ mehu obi adwam kasa na mete mehu yɛ asɛ obi bɛne nsa bɛtu me kom no ɔse krakye wobɛgyina ha kyɛ wo kwan no sɛ da mepa kyɛw mekɔ bredi na m'ani mebɛdu a m'ani hunu adeɛ nti wobɛtumi aboa me na wofa adwira ka ama me du adwira menya bedi ka ɛna wɔboa me ɛna drɔbani no nyame nhyira no ɛna ɔyɛ ne saa maame ɛna ɔgye me baage ne me phone ɛna ɔgye me maame nɔmba no frɛ me maame ɛna maame so onim bedu adwira ɔmpɛ bedi ka ɔba bɛgyina kwan ho nti mama mo ne bɛdu ha no na afei deɛ ani no baabi a no mekɔ bedi kuro gya na ɔmɔ mamadu na mehu ani no mehu adeɛ nkakra ɛna nipa na ɔhwɛ me no ɔsɛ ma memfa m'ani no nkɔ hospital so yadeɛ to a obiara bɛka deɛ ɔpɛ ɛna afa aba no kɔ doctor aba no kɔ nyina maame so ɛna ɔno mekɔ nkwansa doctor kɛsi hospital kɛsi nti ɔmo kɔ maame hospital aduro ne deɛ 10th May ebesi saa mmea no kɛsɛ ma m'ani hu adeɛ biem ebesi saa mmea no kɛsɛ ɔmo ne kɔ doctor no 10th May 2017 doctor do no hospital do no mi gu m'ani so no ebesi saa mmea ɛnyɛ kyinia kɔ ɛyɛ camp ɛyɛ kɔ hehe deɛ sisi yɛ bia ma yɛyɛ sɛ deɛ do ne deɛ maka me ne mi nyankopɔ mienu ntam deɛ do me bi kura no ma me ma de sɛ abdante me susu me abdante nhyɛ wo ato me deɛ me gye me nkɔkora fi me nsam nti aduro no ɔmo ne bɔ kɔndɛm no ɛna me hwie bi na me hwie nkɔ afra ya sɛ bi deɛ na me nom yɛ no anya me hwee na toilet na me call sa no so me ma me hu papa wo mu gya me fie na do no susu sisi dem na we dan na hu se aha se no ana dan na wo dem na condemn ni sisim me pa cha ai dan na me dem na me ma me ko no wo cha wo nkwan na wo ko hwe condemn ni bi fraye na hwe nkwan na me di se me di a no me ba na wo bi a ma twe da ho so ma ya kwa ye chika kransa mbachi wo se na wonam ho na esum wo ho na hu se obi ato ade no na susu se ye enipa na to ya na efiri he fa na ya ade so ben hu ni sen ade no bobo me be da me ade no ye white pure white pa ana ewa kakra ye tia na wa nti e bo me ade no be to manim awon to change the sen nyina na timi gina wo sa to tuto ma hu bia ho so ye pefim mi gina o be 11:35 mi gina ma ni bombe 12 BBC ko sa me mi gina wa sa me to bi nkama nti obi anka eti wadwum na zuzu se de ye ben ya okay mi madwum de ma me fa me fa bi amadam fofo ni bi na ehu bi o me nti edi be 2 weeks e mani na de ne bobo mani ni fa no na mani won na start e wo me ebi se wono na boy se na mutu hu na me bu a me de ya me check wo me ti me fa ne se obi anya hwe ti di be 2 weeks ko na mani ne start no ade ya abobo me na me hia ya na enti mani ni be start ye se be se na ade white na me to na be wura mani na se na pi because obi atu enye da ye o me to se ya na be wura mani na se na pi na se and idea ni pana to bo na de na papa le be se when what wo physical na what wo na wo hu sa de me fa nsa ye pen kita me na ewura wani na se na asa pie na ya me anim na me kasa cho ene ensa ni pansa pa se no ne kuta de no ensa nko na mi hu na ye easy se ye kasa obi afansu mu bi abrabra go mu ma me number 1 na jabadu na wo so nsanim obi dia dia ba wo ni asanka wo anya attempt bia so wo so nsanim ma me kase we ya mbra ba nkra do se me boa me tiwa ntimusa ade na ikite nsanko ase na ade na tuna do mbra manias ti ba bia no ko bia amsi sunsun ya de ya bia no ko bia amsi sunsun ya de ma nye izo eti satam no na wo feel saying ye de what wana ye de ade ewo wani so na ewo ba ko na pia na se ewo toatoa so
na ebi wo ha ebet ma ba 3 times day and ebi wo ko feel na do 12 o'clock ma timani no ma me ntimi na biem afi de chese me to me hu de me ya me ho emi so pa me hu ade ka ma kra nya daye so me ka obi aso ndo mu so obi a ne bibi wo me so me to mu so ade ni be mani ase pa nti mani no e chenwo ade ni dike ba mani ntimi ye ko na me ma me aduro pen nti ba sa na ma me ti be dwame anya ize Oba akofo akohu obi ani wo obeje wadie enso esipa ye honhom asem enti no unum aduro no saa no o maame mo beto wo e wo condition be mu na wato ba ha ana no waye mra na ase no waye se o mo ba ye ne den ne se o mo frefo mba ye no o frefo mba na ma aise makoto cha match se mai hutu ani mbusa amsa na msinyi bibia Just corporate, no do me corporate tan. Also one can't almost say no why. David, one can't show me. I can't show me. Na me adia ba ko ebo ami na ni na me da so tia se na se mama be di anu e ba sa oni mi chini na me ko tell prayer camp. Okay. You be 3 years. 3 years no na nyame asem rura mi na enchechire na meti no mabiase ana se die my imagine say abraba ye bo no enso be ka ho di si ma kwan bia no mo bom ye den ti da ko me twana me hwe ni ya ba ko ni di me me say bro ma chiri ba na me say enne mani hu ade obi so adwene nya adwuma sa na mu die na ke to mu ya wo ko ena me nyan bizam de den bizam si de wi asa abraba ye bo no bi nse twa obi ani hu ade sabi obi adwena sei onu sunani ye de hu ade na me de mani hu ade na me nsati me ye bibi mitimi na ntimi kasa all right ya ti abusuan nsum mfa ne saa na nya me nko na baba wi asa nso ye de aba betom ana me ka sa che ni ya ima ye chini dize no kra no le bi amu ma me de o che am sante dize kra de di kra ajin this quiet ebe dia man this by only me tuni why you from die nyina say enna ye ko da nsuo buya ma o min ko kuma say go di what you use nsu febre July you be rem nsuo buya enye yizi anye do betili bi anchi ye nya ni nyina ma nyame ne okonfo enna mi giro nyame so fo ma me ho atom ya emfa ho se me ko ba bi fufuro nyame ni me ho atom ma ami so ma me ho atom ya ye be sibia eye wow eja bedu wonnam o se mampon ana mampon te na wani gya ne kodum ye kura asante mampon sabra no na wo kwanfa sa atam no mampon na mampon de na me babrindia na me ba me ma no enti na wo onam ekwan no so a wo nka wo fa edwura ko okay say omoto yi bo me ana say manija ne dum wo se wani gya ne dum yi e wo kwan mu ma driver bi na daroma wo dombo a wa hira no kula wa afidie so sabra no na me bi sa se na wo kɔ hefa sa atam na me ba me ma me mo obidia na me free aguna ya mo ase kwa me desperate to mu eba jedia enti na ka no ekosi umampon wasa afa bi ato aso akwa adwura na se na ye straight car ekwa adwura eba ke ye trot se wo kana me fa be si mampon ma fa be si adwura ma fa adwura tu bedi eba sa no a wo ho preko pe wo si fom wie no na afa wo hu ade bi wo si fom no na wani hu ade ana sa wo teka ni mu na wani gya ne dum ya na se wo si fom wie ye ma de ka ya ne se club ye fe club po pass mo fa baba ko e no hu mi problem no ohun e no me fa mi moto e be yi ma card wo be no ka che sa go ba ni no mi bus station na police station ni se mani ha me nti o ba on pe ka ma me ohun okay no ba ni no so no so ti o so wan ti o odi o for man yi mu station no yi mi si kwa no
On the way, can you see how more for Pan of Fancy Brown? So, yeah, I say, we never come to this station. We see what Yanni to me, they be my tongue of a I see. Oh, in the time of my name, Banina, Timothy, and I may know what me, not me from Lucy. You may do my morning gay. Only is one the last I am rest, not my king. Yamin Lucy. enti bro wani no yira ya kra na wonhu ade ebiem no na wate nkam no sen na ohun si ye wo de adwen na wo dwen that time no ade aba ni tinu anu se man for ikro bi a be dem jana kai twempa bibi kura kasa chen se kamemla kwani na ka na mmome ana na mi ko machisi mo nse gote bi so ye de mi tum na nse mi tum na mi na si amla bi wo machisi ti adwen na yenu Inti miasa mi kometi a no bi ate mi komeni mo na doba for mu twem so no ate mo gimi ana obe gina kwa no fa ne ndi no mo nim de ha mi ti inshiranka re se sa do ba ni on de se nim ma so free oye ha no se betu mo a ba nti wo be gina ha che ada ide na ha wo na me kan problem che na otu sa na mo me bo am se nya do ba ni di aka mim die kibisidie ebisadie ba me nti se ka me makọ ene na on fa ka na mo me na ntwom nko eba sa no onam fofo a na wani ewo ho na wone wo egro no mayon ko fa na da so ho sen na treatment titie ewo enipa afem wo ba bia wote ma iri asen so ba to me se iri aso to a men fa ujidie no akoma mfa nto nipa mfa wure nyina nhye nipa mu too much the six na mo adanfo pa so we to me no opia no usimi na so be hwe meta do nipa kra me ne te me papa nya kra me ne te kra me it me kon na years no nti ha me hwe meta kama kwa nkase bi aponche na one ne te na aponche no ya do ko hwe aponche enipa na one ne te sese na wo girlfriend no so na mo girlfriend yes ma na mo girlfriend ana mo adanfo so pia no si abahwe meta ma enti wo girlfriend no esi ya no besi ne ya ye kasai 2017 to 2025 ububu asa 8 years okura na yetwe May na na ye 8 years meboa o mehwe awoda debe ma wona wonimu ana asesen onimfa sa to me no ebe to me na be ma me no ma nyina me chip kura no ebe ye basa so omote wate se di atumini nana o wa hoden no wona o girlfriend na wasetire mo te se na wona na tena be sen fie be sen na wona na tena be 2 years 2 years na setena ne te sen na kama pa na me don yi pa no so do me na me se bi en sofe na be to me na bi en so o pa ma mi o se me ya le ni yi ya no te se wa wo awale ho oba na wona na tena 2 years no wo yare ye no ni afi na wo te se wa ware awo awo na busuafo ni mo na mi nkofi ba na ne maame nim ne nua bi anim se bia wona net 2 years wona na tena na busuani bi anim na papa no maame nim omo yare so na mi mafi eba ye no omo nso tu ana ma obehwe odako bi maame ne papa no oba no kola ama na maame ne papa ade a omo ka che no kra no se madam fu bi won na ya otafre no nipa me ne tikra no mpapa ni enye nken kra o ma enye nken oni mpapa fi papa ba ko maame ba ko ono kan tie nsi amhwe ono so no kra no sa na no to me ya ma no mo no kra so ntine mani ka fi ya ma so ma adai enam ne sunti na sia na ede na wo ya ma no no ho na wo kwa na kwa bibia ma no
Many no net. Many no net crab box. And then so a 2 me now we are away. I don't know about Castle was a mini station from Africa and no one. It is 8 years me. Ma, opponent means young city of shiny pond and it's an to Sunam with Didion Papa, and in the turn among where yet may be a harm and enemy. Things said the year. Opponent, oh, you are not coming back here. Yeah, my friend, Jack, also friend said back. So, chill, Papa, no, you may feel just one cat has only a trap that my sense you come and a boy maybe a film crowd. No, easy. I hope sir. O MAAME unua no mo de o mo anyiwo a mate se de wo kan no. Oh yeah. And the crapa. I mean you am na ngasa no. I dey say no man into 2 years. And the ba ye no. Say omo ye te say wie bi omo ye en say bi hospital ska bi say mi kwa hanon de. Say ni fa no ba de kwa no ba ko di a mbobo no nya hwe na edu emebi a omko yabia the program yade bi beto so na ma bisha no ko no enkwa wa wani twa na bambuo yaba bambuo yaba omabobo kana nti fa ahoto na ma no na bambuo no yaba yakwa kaye ajabedu meba yabeto aye nkomo twetwe ne so enipa ayiwa ma Ompana kura na one ne ti wan na 2 years. O yale e da krupo wantimi ama mehwew. Papa na wo som no say ja no so so a. Ono so first day na 50 cedis eno ano no. No ma. Yesu nyi wo ma ye nyame nyi wo ma ye wate. Oh, mendasi. Ka wakoma to yem. Enipa wo nkwa a o wade nyina. Ena wani na afra no so nkire se wadwen so efra. Oh. Ye ba sesi aye ne wo ebeto ankomotwetwe ne so abusua. M瘡BORƆ ASEM dwumadie. Ena wani guso a wo hwe na wutie yen e wo SOMPA 106.5 FM Accra. Ya techiman nkranza takwa de doma SOMPA fidi ahodo no so nyina da etwa e de fa ho. Yenko na yenkoje enkrato we semra. Ye ba ye ne agya bedun komo no ye beto aso. Kweku, minim se why she. Me cry man nane. Now so ebony show one basso. Malehon sepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom mulia then it's not on, but top it also got as a condom. This is a little via me Hajia special local foods abakade enye aduane ne aduane o ye wa aduane ne ye wa aduane enye nwanwa se Ghana ha ahemfo eyi akese wedding akese party akese se wo pebabi a wo be serve wo ma wo ho se ye buffet ene wo moye se ye local continental dishes a wo bi atwa nani a Hajia special local foods e wo hacho atomic kwan no so ho no de ntie friend local foods ne se enye wo mo ye aduane a na wo mo atentam tomatoes apro meko apro jena apro garlic apro no de aye aduane se eya abontine aduane edi yenye ne bisa dabi Hajia suro nyame etinye nwanwa se Ghana ha etitire se ministries agencies akese eyi ahemfo na nanom ahema mo wo mo tenase no wo mo si ye bedidi ye didi eziban ye didi a wo mo se momfra Hajia special local foods efise hono ena aduane no ekoyie Ghana ha ba bia wo mo timi serve Hajia special local food pese wo fra eye 02
024-63-59921. 024-63-59921. And answer 059-479-7215. 059-479-7215 for now with them. Na yane no enkoto aso na yenhwe enwie. Eja badu temenka. Bacha ma metonka. Sese wan kasa no. Wote se oba wone no atena finhia mienu. Na according to their work eminim na masetena ne tesen wo se na ye. Na ne maame ne papa kora nimo. Ne du se wakwa ahunye hia mu da kumpo. Ababa wana ntimi antwa nani amehwew. Na wote se waware no. Na se na wo ya odie ni sitie. Oh ma, men shama ju se de mini free abusua kwa wo maja kwa no yi miama na ga mamele ne tia menye no wadu yi mi man je no ka de anya me ya. Ye mi busa no se me papa kwa ma ne to a ma bre kwa me bre e ma no no. Me do ma no no kwa no ya de ye no ne ne rentimansi amehwe. Si oba ne de nda anya me ya kwa ka se ka me papa na me ne tia eto Se yaka se ni awa femu wa abrabo mu ni nyina no mayen adesua de bia ansa kra na ebekwa adesua no so no ma mimi sa since then no 2017 no watimi atena se plan se obetimi aye adwuma bi ana wode wonsa atimi aye adwa apart from kriayo na wo ye no wadwene bibi ho saa na agia na mbeze kamiye se mama ka mbeze kametua ehye se kamin ka bi information center na ko dwo na kamitufo ya me asem na me chichimwe ne mabrabo ye fanto ho agina na wo mitimu pa no se ka bi ya me asem makotena pe ya kamitimi ni bible akan kakra ni quotation bia na bia kan kama me na kamiye futusem se abrabona yebono ye betu bia no asho hunkran na mohono information center wo wacho ayenu mwana woti mi ko bisa abo e ma wo mo ka kire se bia wo ko preach wo ho ade ombeje olevi ya mama ko bisa eti maya disua wanya e wo de wa fam wo abrabom ye ka se tu ye ne etiefo ne ahwefofo a e de na obetimi aka kire ye wacho afutu a enya disua enso yotumi a machine fun se eni paidie abrabo a na se nyankopon e bo ye no na me bo enso we ka ye ho ya de ka ye ho nti na se me nua bi tie me papa bi tie me ma bi tie me no won so bi mu a e manin ka se bi on de on kalipa ho sa amane bi abeto na e ma na ba mu mudja se ne 979 na twa ni nsan twa se nanu na tu a na nsa timi ye bibi to no anga so hye ne hu kra se otie ati bi enkwa wo mu die wo wade nyina se obi so adi ni hwa mo te se me die ya on fa mi die emfa hye ne hu kra na atemba kwa me ka to se so bi tie me so na ni didie wo bi mu pa o kan de lo mi awon kra o so no me kan li po no no le nyina be hye pa be samimu onfa na ni na kuma na adwiri nyina fa nto asefo gade so na ono ni nipa ontimi ni hwa moda mama ya dase why fa wo number etu dwama yen obi pese oboa wa na se ohye wunkran ofrew no ne wo efa yonko keke na o sorry e bia wani nkan watimi ne wadi nkomo na so be hye wunkran na owo mo bia opese ode boa wa wo number wo fra na se
Mobile money number be ASA. Macho 0256 40. Pacho to boase 0256 40 84 64 aka eno ano no aso 0256 40 8464 Bacha and Dini a number 2. Eya kobisa ma obi nkobisa se obi preach wo information center na wo ho na ombegye sen why Macho mati wani so ade hunu no maami akosua agu ni ha se no but ye beboa ma na bem me a mehwe na ma sponsor wa ma watimi akanya me asem wo ho wate Macho kakra me nsa besusu bia no se ye na wotwene da kokora na obetimi akwo mu a ana na enu ana se ye behwe minim se de omu ayi ni sitie minibi but de meya metimi aboa ma wonso wapede betimi abamu ama asɛmpa tra adwumadi na kɔso no meye ma afamu de aboa why apam ne Yeremia nso ebetai machinti no minim se bibia bekɔso yenti yakobisa ubisa wi a wo de na sa jiwo mu number no na fama ya ne ye ne wo mu nkasa ye behwe kwan ya obefa so a dako ye bebi ye behwe da bia tum wa ha na yafa wo mu na u preach na ye nyina ye tie bi why Bachi you mati ye da asese unya abre na wo ne ye beche wabrabo mu enkomo na ye ka kira wo na minim se bia wo na wo bebenti Isaiah 41:10 ho no apam meka you know me de bemu ya basem a ene ye de ebesom ye tiefo no eja bedu ugina so man pacho me gina so enti mpacho tie we say mayen na wo hwe Isaiah woma no eti aduana baako ne nsensanso edu na wo si mensro na me no wo ho emu akomentu na me ni me nyankopon me hye wo den enso me boa wo na me de me nsanifa me tine ne nsanifa no ebe kurawo enti sede ato wo bia na ye me de se wo ka kire wo nua ne se obi a nani wo na emom ebi kura wa bodam ana se ne nsetwa na se bibiye wo de wo ho etoto se na hu se wo de no wo nso ye obi wo nso de ne ye de nyame be ye bia no ye enti mpacho sha wo din wo Kristo mu onyankopon ne boafo na se ne abrabo na kwa akoduru bia no enkachi onyame ne nima de kronti a oma we sesi ye enti sha wo din na ema obunye do onyankopon be kura na wakura wo nso de ama ye why Bacho me mati that's it yes ye that's apam Amen ebi akoduru no na kra ye na kwabena badu ase na bredi a wa boss yi bredi number 1 bredi number 1 nkransa ye be hwa ama wa preach bredi ni kontonso ni okay na fe o kwa hyiayim okay enti hono nso de a wa boss yi information center no emienu na wo ho okay enti o de o se onhwehwe nananom de hye ko bigi nananom de hye ko bigi o bredi number 1 bigi okay na wohwehwe nana mofa okay o bredi ho a nana mofa de kura kuta mfidi a wode bo ayefro na yiase spinning machines wonderful okay enti se kwabena badu pese wodi akire kura ya kwanya okay na ansana aye na se kura wo mbetena se yefunda ho seden obetimi akasa kakra okay ansana de enwuma beto aso ya be hwe na ye ne wo madi ho nkomo de ama no nti ejabadu ya kwahwe bigi mo ma ye why Bacho wono no na mi busa no mo se wono se wo nkwansa okay what de ajamu fa mo se mo fa no na wa ya be hwe but the ya de owo na chi bia no pen number ne fa ma ye why Bacho yo mati okay ya dase yo Mr. na wa fidi o wa wutie de me wo fidi kitegu ene fa to so na etie yen why Bacho yo ya dase
Apam enya nkwa frɛ phone ho. No correct. Nti eno ane se won so se sie obefa phone. Ebi kura yebobo so yi wo ani aduro tatahwe. Efura kura wotumi de soso manete. Akwanya ni. Beye na nyame mfa so enhira no mi bi akwampona kase wo. Enso ye mo ho da Roma. Sa pepepe. Ebusia 05 the media 05 ne number no ye sen. Ne number no ye 02 Kamebeka 21st clinic for number. No correct. Ma we nya no a. Ma confused. 0256 ne number no na jabedu number no. Okay. 0256 40 84 64 0256 40 84 64 0256 40 84 64 obetimi afre no ahye ne nkura betimi afre ne kakra bi a wo donsem e no odema faboa no once na ne hwe crop sa ne nsem yam wani power ABREWATIA ase wanya ma unua no wanya ma no asafurade MtämBORƆ ASEM so 0260 196064 0260 196064 and 0260 196065 0260 196064 0260 196064 and 0260 196065 oboni si ana abrewa sompa kransa omutimibo okay it is 0260 1964 and 0260 196065 and enso na gugu but all the same o friend na say makra na try bibia ebetom ye na asem se wote wona se amane ntowa se ntowa da eni eye nipadua kan ye to da bi na se sum edruwa otimi wo se ase wabrabo nyina pem wabrabo nyina akọ awieye but ni nyina mu no Awurade ewo ya fenti no ensuro amen enti ma yanka tro betimi afre ye ensuo na to njam sa network na ye 0260 0260 196064 and 0260 196065 wo peja bedroom so number no a wo betimi afre e de esi 0256 40 8464 0256 40 84 64 0256 80 and 40 mpo 40 84 64 na bibia so enkoye maadwoa wo UK wo se wo hweyen wa bedru omayi mu yeda se papa ye ohwe wo YouTube na Facebook wo hweye wo YouTube wo o so oda ya se papa ye ne abrabo mu nkranhye se mu abibia no eya ye de ebedan wo mu ma so fire nso enso wo UK o so wo follow ye den mommy nyankopon enhira mo pa na oma mo ahoden emfa ema no mo ho ban so mfa ma ema so fire nso eduru se ye bo anipa se ye a so mpa onfa ye ni agoro nyankopon hira no ne ba yaw ansia no so di ni birthday Awurade enka wo nyina ho abusia ye catch us secure sanitary pad no ya no akopɛ bi na ya hotetam no kre ye de esa ye pietom wa bla yakɔ ye nsabuo mu anase ye bosom yakwantuo na so ye pieto nsam ndroso nsam we no acheche fine bibia amfefa ho anase wo panty liners no so esa de bia gumu e de aka ho frɛ mama excellent cosmetics na e wo kumase na onje wo so 0243 862158 0243 862158 Adum PZ anasa kwada so este taxi rank ho kane asempa pharmacy le mu ho na ubehu na ye na endpoint homeopathy clinic for nso ase o se enkancha wo se wo de no
eye prostrate no na wo ha obi abemu ana fabra se na esi akoduru bia no obehwe na waso ano ama no akonoma de ama wo ho nsem enso eyade a obehwe na watimi aboawo ma bi nso abeto wo na so premature ejaculation wontini munyale wa ahodo wo semu anasa obrebo ho temache no physiotherapy wo ye bi wo massaging 0244 86 70 68 and 0274 23 43 21. Leicester Company Limited and so at the Yars toothpaste and the Yars toothbrush no edum yen na also no ne brush abetimi dia brush ama wo se no apokama kama wanum carbon ni nyina no eye free ho ma wo si ase njemple apam se ne osika no njemple ni nyina no ebe yi dia free wo 0501 619-588. Uwia Hajia special local food so you choose wia na wa peduane pa edi say ye fufuo ana se bia abetie na wo pe ene nkwaya hodo ni nyina no ebi ewo ho watch jollof fried rice ana sa prapansa no ho ana se to ekula na wo pa for ni chire mu ewo Hajia special local foods na nanu madi bia ene ho sanso ena empanyimfo akuku dam Ghana fo nyina didi bia ene wontinfo ni kire wo na bibia nso enkoye emfa emam efra no pa no wotwe ekopem se enwumre no wotwe ebepo apem no ubonsa ebeka no hacho atomic road wa atomic kwan no so obe transition na wakohwe ne social media handles nyina Facebook or TikTok or Instagram o eye Hajia special local foods ubetimi afra ni 0246 359921 0246 35 99 21 and 0535 48 43 92. Hajia special local foods was say aduane pa efie ene ho na apam yes say MgsmåBORÐA ASEM you be asem it is all how be to say ebia na wo de no enye wani na efra na anya yare bi na aka wato ho nanso ene ne mafo ne ma ya abai wodo ho to bi so mrante brem o twon ho antwe I addicted mo wato mo ntentan wo enobone ho nokre ensanom ho ya sadua mo pen nokre obetime de aba beda MgsmåBORÐA ASEM watwe mpana bi pen ama abuakam no nso utime de beda MgsmåBORÐA ASEM de onya free mo no wonderful eno achi nso kura no ye ka brabo no a o de ebu ani chi abo wa pepa chewo abo wa peto nya asam keto a utime de from MgsmåBORÐA ASEM wonso no de wo fa mu no amu abam bibi hye woden ene ne wa petire firi utime de ba MgsmåBORÐA ASEM so e de be yesua de ema afoforo obi de ne ho akwa society bia wo twe ne ho antwe ya huna no kura se onya twene ho ene oni wuo na ebe be hia ana na busu ya se be hye o fabra MgsmåBORÐA ASEM na ahana ye ne osaje fo no de waji wiase nyina nkwa no ajeman ono ye ne nam nti patakon je kon bobo ene ye de ne nam patako ofunyame wonderful nti fabra na emfa ho na ehunu adi hunu na ne ya kan ye de hye wabusu ase wo betena se adi nkyene ama busu ana san tenase sa wote awia ya se a wote awia ase nokre ena wo sate asase so sa pepe ensu atwa ye ho ahia ono na obo nsu obo awia wa ye amo nsu nyame ne amo wie nyame etisi ene ne nam wa obi di nsu anasa wo de soro to media da se de be kura na ehunu wa it won't work here nokre ye de nyankopon ne tintim afidie ya se nyame ene ye gina so enti so de ho boye ne ye de ho atwere botantim bi ye se fa ho bodondon na dondon enti se ye de ho atwere botantim no a ye no shake enti do ho babo ye wo bi na ehunu awokola no ya wa se be wo ye dan na ba bia nkosi aga me so fabra hade aga wa ha wakwa hospital bi ye bu denchi ya ma odi hye bi afirimu ya so so wa na mo nsa so ma obi nso so ekra ahwere no a wo dwane aprosifo na so saman ne da so san ya se fabla MgsmåBORÐA ASEM fabla ahana ya kasa de odi wachi no kura no obi sa do kasi majimi ana me police function wo mo che wa eno ye che sesa ma be hunahuna wo ana wuntimi na amawa ye ohun bi ye do kwa e bi kura no ma pade wo kakra nokre
enti friend number no 0509 438 463 0509 438 463 0509 4 na mama tell say 0509 43 84 63 obi see abone sa no so onya ne ye 0509 43 84 63 e mo bro wasem susu fa dash tutum na nyeloto number phone number obi bobo 43 or the dash tutum o compare me I am mo bro wasem what you to be na say we ne do ha brewa ya da o ka o de bra aba beto ye yasoma I was say I am sorry mama na bi aka say me nua be ma elder Jeremiah Simpson asipapa paye oboa yen okadwumadie yi ho sanso na pam dada no a the Old Testament ono so eboa ye maami akosu ago aboaje akosu enhira batampa wado children no bra part wa house watch ya papa ye nyina ya fe awurade nka ho ba bibia da wo na me no Augustine so as one systematic price omo so na boa ya social media handles no Facebook no YouTube no so wotimi ehwe ye live ewo ho na no achi no so no ma ye na Mr Dave ni school fees so ase papa ye won so network no ene sound ni nyina no wada roma ena wotimi ete ye nka medi do OHENEYERE MAAME AKUA YEBOAA ASIAMA bronya okropone de dom ye na ochran so eye da foforo ye besan ehia BC so hwe na ekoso omugo so chro so yi gugu nyina omo chro 21 pregnant ewo upper east 17 nursing lactating mothers wonderful. They are nursing their babies almost like them we are lactating mothers almost manofo ni nyina I want them there ya na ye say wo man tena fie no mo kwotwela eye pa I want them there ye mamu mu wo mo hye wo mo nkran wa wonyim so enkoyi ngu dabi fa kwotwere